Ġurnata storika għal Malta li għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa 6 xhur sa Novembru bl-iffirmar tal-4 filgħaxija tal-ftehim li jistabilixxi Tribunal Speċjali dwar ir-reat ta' aggressjoni kontra l-Ukrajina. Ftehim iffirmat mill-President Ukren Volodymyr Zelensky u mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Ellen Berset. Ippresjeda l-ftehim id-Deputat Prim Ministru Ian Borg fil-kariga tiegħu bħala Chairperson tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa. This is not merely a signing ceremony. This is a defining moment for international justice. It is a resolute declaration that the rule of law must prevail over the rule of force. Il-ftehim jirrappreżenta l-qofol ta' 3 snin negozjati legali u diplomatiċi komplessi, immexxija minn grupp ta' ħidma fukat fuq din il-ħidma u fl-aħħar ġimgħat, meta Malta ħadet il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa imbuttat biex il-ftehim ikun formalizzat. As new strikes intensify and global attention shifts elsewhere, we cannot hide. We cannot hesitate. We cannot look away. And we need to show clearly aggression leads to punishment. And we must make it happen together across all of Europe. Slava Ukraini! Iż-żjara tal-President Zelensky fi Strasburgu l-4 filgħaxija hija l-ewwel waħda tiegħu fil-Kunsill tal-Ewropa u saret fost l-eskalazzjoni fl-aggressjoni militari Russa.